Aloso I fua, hatalo fatu le swafa fa pele o tatou li Yesu Kristo. E nei fiafi, aftai fo I loto langolango le nei polkalame, pe o polkalame Samoa Alamai, fa aftai fo I au usu fo o taita ia le nei polkalame ma lava noa o tuina mai. Ya, festafu tam. Ya, aftai toma, tai ana ia Yesu Kristo matori fa aula fa aftai le moni o Kristo. Ya, mai se le tua ro ngang pa ia taita ia mai er soifua mai o matu tangata. Ya, mai foi matu le mamao me se o matu no foi la lo fa amar mai fa mai nei. Ya, pui o tangata fa mo mo. Feta lai foi ale lo up nei fiafi. Mo le atina e no ainga. Swafa Yesu Kristo. Amen. Amen. Ja. Aftai. Mole amnoa. Lo tatu tatano pei latina ino o ainga. Ja. Ai pe o le si tu tele anei pe na fa fonga I nai vai aso o ya satan nota latina ino ainga fa piponga ngari ia whanau, ia mare atina e a fo I mora manuia ina ia mawhaia na au auna tangata ma iese mea te sosoani ai I lo wainga, sosoani le kalesia, ia au le whewhi nei whita noa se mea whapitoa ia te oi. Ia waile atina e o tato ainga o tato no foia le o langa nei, e iei le si mea matango fie o lo ta pena a inga e o ia. Ia, e se iu, whai tau tua I fai upu nei, e wha fōmai. O le, iana me tau pesu tolu alo no fai upu, e lusu tasi o leo tau fai e wha pupu. Ia, ai, o tatonua e te mamanama I le fionga le tua. A whai tau tua whai pelu futasi, iana me tau pesu tolu. Wa fetala yatu Yesu ia mea. Wa atu wailon finngalo. Ona tau tino atu lea o ia ufa pe atu. E moni. O tfai atu ia tau. E whaana teina o se tasi o tau. O tau nā. Ia, se kita whawhoma ia. Whetala atu Yesu ia mea o na atu ai leo lon whinngalo. Ona tau tino atu lea o ia ufa pe atu. E moni. O tfai atu ia tau. E whaana teina o se tasi o tau nā. Ia. Na Sisila le, iana sufa. Awe tau tua nei whai upu ia mai whai moe o whai upu wha. Awa le tu wale o tau loto I o tau whatuatua I le atua, I whatuatua me fwoi ata. Tele me no fwai le mautolo o ma. An le aipo ua o whai atu I atu tau. O te alo e sa uni se me no fwai o tau. A whai fwoi o te alo ma sa uni se me no fwai o tau. O te toi sau. O te talia fwoi o tau ia whatasi mao. Ina ia iai o tau le mea o te iaia. Wa o tau loa le mea o te alu iai. Wa o tau loa fo I le ala. Ia, na whangata mai nā. Ao le, e fia, tan noa tuele, I le fia finei, ia, e vis fo I o tatou apsanga I ma le, whamai ma mea o lo tupu nei le lau langi le teimi nei te lo o lo fsidi tangata po o la el nei mea fe e o tatou wanga I ai. E a pe ana e sit fia tau fia o mea umoile I lau langi ato. Iau fia sa o loto tangata o fia o esa tangata mawhale. Ia au, vese a nei mea o mata o ia. O a vea le whamai nei ma tatou no nofo whane ma tū lai mea mea. Wa tapena pena I le kalesia mo sitianga. Ia o te loa po le pe e tonu mel nei pe o e mafau ia. O le ale aunga nei e manei ia satana no atua mo le atina I no ainga. Ia e mautino. O lo iai le plan po lo iai le mea laifi ngalo iai le atua. E a ngai ai o tatou a inga le lumana. E le o le tunga mau. E le o le o mea tō tino po le tamau a inga mai. Ia tā ua nei mea pe on tanu atu ina ia tatou auna. Pain tatu sosoani ma mai e tangata e whalata.
ia o le mea nei mo lo ai ia pe no fa ia al foi tal no tu nei me ia o mea foi nei mo te no fo ma to ia ma o fa nau ma tal no ai ta pena tat to ele ngata na ta pena i so i fuanga nei mo mai nga rue me au a ele si me ma ia le e ta pena i tato ia tu wa si le ione se fultolo e mga tia mergi ia pe au te nei ole ni te me pu ele fina va tu mai me o te na te mata I lungo le lau le po lea po muli Yesu ona maliwa I lole lungo lau lea le fa poto ai ia fai le la sapa ia po le ta uta to fa mantunga te mi nei ia po le Holy Communion o mana o fai me ai ia e falano te no tu tau Yesu le reto tofi feta la yo tino ne mi auto ai mantuia ia tango I le waina o le puner fengi foro toto yo to fino e mantuia o malo tango lo Yesu le solo no au no le solo lo sulungati ia ata mi lo le mas solo ia vai on so ia no fo loila o ila o me fo le fa tui kasi nei ke mata lungo lo le tele me fa vai o ma lo le tu on kano ngo Yesu ile on so ia man tua o le lona ia le ainga e mo isa e ilon tinama a lon kai mi muli a toas sa spent ma le so ne vai a sa fa ilan so noanga o mai lon tinama no so fa tanga toro tinama o so ye fa ya me su la to ye o lo ainga le o le fa ye fin ngalo o lo to mai laki o lo to mama lo tinama lo uso mo lo to finen ya o le me foi ne lo ha to mata lai lungo lo me le ta o le mai o lo ainga mai I le lau tu te ai fatasi e tu te mi fatasi e fora fa Yesu la ko tu te ai me nge ya le mai ai fa mai me tau le mai me nge o man solo te ya o so oi il fa tu Yesu e tanto to fa la tanga ya wa fe me si ya Poi, volevamo si fia Yesu. Ili fara velave fu Yesu ya yuta. E me fa pe tu la I mai tono o maftanga ne ia o tangata matu. Ai o fu tono tatu ai. Le fai mai tom fai mai lo fa ha ko te spekko ko mi ile lau tu te ai. E ko mi te mi ne tu te talo fatas. Esko ko mi fa pe. Rango cultural vai te ni. O le ai fatas e marva yaso le si te mi le lo ele si des mana va mai desi a o ta mai tira on e to e mana e tu mai tamati ya o Aloalii ele yo mai matu mai nga te sai o ali feiro ai tawanga yin te mi to lo fono le tu te mai fatas o I fo lo le expose sai me fa le tono lai e ko ti tanno ya It's a sad thing for me that TOOUTA was exposed here. Ngo fai lo aku, ya. Pera umara fatu su ya yuton me o lo to fai. Alu fai. O le mea na te fia ba toe. Ai mai kaule mai. Umara yane sutor. Alu lo le yane sufa. So oa fetau le o le Johannes fulfitu me mai tu tupun sa no Yesu ile vale le wanga ia tu Getsemani e ma fa la tina ima o fa satoloni su ta ua upungi ole ta la Yesu ma ko la le wa fa fu yuta ale kono do fonde o so ma ba ia kwa Yesu de feme me pe mal tatu no fo fa ma ia ma de feme bia I tanga de do poder me fa me sab mo fa fia fa tu Yesu
e teimi e maliwai, e teimi le tuatu, e la tali o tangata i lima o tangata ngasal. Manga wone e Yesu le o so. Le mea le au fai Yesu, le ala o mai mo tatou, e wala le ia te oe mo lo wai. Tu lo Yesu, ia, mai, au tu tu vale. Eu tu fatu tua ile tua fatu tua mai ta. Ano na ole me ma tira ngai. Era ngai sa ta fai tau e fo ima. O ko ya ba ko stadi ma titilo imene. Ya o fo stadi ma istangata ma ko stadi mo titilo ne. E pu ai ai. E leta no Yesu. A leta no Yesu si tianga i. Ya mai mai o le singa me. E o fu tangata fe mai e ya sta la Yesu ne mo si tianga. Ai e matau tia mea kango Yesu nda upule fa e sfufa le yani sfufa e me taui le waru fa fo yuta o ngofo ma fa o mea ia e le e fo linga mai e le I mana o Yesu fa no e yuta ana na ta o ko me nge lua ne ai fe vai ai le o kelsiano ma e kalesi i le teimil ni me ia lua mai tamai le usa vali yuta I fafu le wan no foi ata liu lo Yesu tala no yon so o sitiang to tala noa ile nganga pa ia me ala ia ro ke ma o te mai tamai la ngo me ia le ka ko ia I ngi le o ta ta pena mo sitiang ia le fu a wina mai le nganga pa ia e fe soso ani ya toi pe ta pe natu o mol sitang au normal nga pa ia fa inga tranga ngo mo o pe mo o sitang to ta uale fe tsu au ka e de mangingo ka ko fa samo letter no mai let not your heart be troubled believe in God believe in me in my father's house many mention. If it were not so, I would have told you. I can't prepare a place. La letter no if me alu il falo long tamata pena se me no fa no to fa pero no long talam ta fa upotoro. And if I can't prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. My come my dan I will come again. And receive you to myself. Be for linga mai. O le bo. Be receive. Ngai te mam lama le lo receive. O le and receive to myself. And then he said, where I am, there you may be also for my. O le meo te ye. O ingako te. O te ako ye. E tanko ye. E le o la langi le ka ngo Yesu. It's somewhere out there. Le la si le lotoma. A ferma holo. Me verrà kana le Yesu. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yeah. O pu ia le o fa ma fa ia Yesu yo so. Alu ta hua la le ka pengo wa ko ainga. Mo ka imile. Te roi English reference fo ngane e te va va ia. O ma te fia tu. O leta no Yesu I. O leta o le fai pe ponga fa juice. Me vai le o sa o le tama fai pe po. Sau fe lo I male teine mo lona tama to tongi le tau. O fa pe no le ia le la lu tama. E lu ta pena me se fale avatu ia teine fai pe po pa umar fai pe po. Ape umana me le leta no Yesu le picture le fa me o te alu ta penga se me ko fo I mai. Ona so le avatu ba avatu to ia e mama mai ma ria io o game me torno ala le e fata tali I tato o lo mai ta mai me ngai ta oi wa o lo tali o Yesu Keriso e o fio mai Yesu maliu to tongi le tau mo tatou o lo talia inga o le maliu Yesu Keriso o lo talia ina na o le tau lea le tau o le pride price po le tau o le teine fai pe pe le fai ya le la o talia
la wa fiu su langi alfa me se alu ta pena se me o ai ele so to sa wa le la ka te kongo piriota le a o lo tato fata tadi e ko e fiu mai ai ya ale ka ngoi I sitang ya ma ai le fa fo mai lang so tanga te fa pe le ma sta la Yesu me le o sitang ale o fa te ya ile tal noi sitang o le simber de ngata failan fetalenga sitang ai te fataita man tuol te mi le na tu e lunga mongo olive wow uma fasu waso talun tu a uma lantala ya e no fu Jerusalema e fi fulanga pa yon mole tol mana mole nga renga mo ka ko la so o a fi ko nga wa kwa ai e foding ai effectually e fa mai and the cloud receive him pe nga sa the cloud e vaku Yesu a tu mai tanga te to ropo ange mai tanga te kale ai na me tu te to ma va vai mai o Yesu nga pe nga fi ko pe nga foi on ko fi mai me ko nga ka o sitiang au te roleta o ascension pa de le upu rapture pa le rapture po le caught up po le sitiang Alesi na mea, ngane. Ona umalore matua ia mai tau le waru la kunga no yutanga la kwa ot e fa long anga fa longo yute meri o suyo mava. Me fana le o fa me su tialu o ku ke pole o tialu ko sa ia vatu to. Anga pe fa le su. Ya mai pe fa de me. Ya vai lo nan tanam ta po su lima. Le Yanelis fulu tot sulfa if you love me, keep my commandment, and I will pray the Father, and He will give you another helper. Mai o te talo tamana mai leo le sifsosan, that He may abide with you forever. The Spirit of truth. The world cannot receive it because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be in you. I will not leave you orphans, I will come to you. Ole ai mai tau mai na me o le me ka kianga ma ro le tu le wo fa le fetala Yesu ka ro ko sa a lo fisini e toma pe fa me mai na fi mai na pa so soangi tu mai sira ko me ko ke faia mai na te tai nga te fai longa ke vaku le poto it's amazing on me fo nga levo ti tilo ni nei la lai o foi le kalesia pe o me angi ru le fina wa mai le o ma tua te tomu i el totele ora fia mai le nga pa ia ta pena ta to mo sitiang no me le nga pa ia le finka ko wolo pa ia no me le nga pa ia wa tele me ka fa se ia o deception e o wa tia solo ia tatu ai ia okay pe o le na o tu in mena ia tele se me fia to no to me fa na le mo tatu ai ia mana ia fo I me sa no tu ia onga sa no tu I pisingis sa ka ngo hu I le o onanga ka o me umanga lang o me nga le te no ia le fionga le tu o tatu ia ko so kai mi le wa mai su le wat le na ngo forti I fai pip le pidioka nga le o le ngo fortatu ta pena le te me fio me Yesu avak le fala wa wina mai nga pa ia me ka kia ia le nga duenga le nga pa ia le fai atatu pera no fai atu ole so ko si le kasinga ole efeso mo ngai o wina mai ole nga pa ia de o tu fai upo sutoro ai foi ia tautou ina ua o tou whaalongo so whakako whaparangi pe whengofia ngai catching mai. In Him you also trust after you heard the word of truth, the gospel of your salvation.
in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until redemption of the precious possession to the praise of His glory. Ever form, ole anganga pa ia foi mai wa mai fa mau fai longa ai tangata na ia o malo le tu fa mau fai longa. I mean, it's a seal for the guarantee of our inheritance, family inheritance. Now, for me, so get him in for it, father of the man. You only promise ne a ngoma le hang pa ia. Wa tele me ka fa se ele o ta amilo solo ni vai te cultures me fai tangata. So ta wa le ka pengo ta tu ai. Ile wala ta sita o la wa le ta ta ua foi me ia le no ta no twai na ngai o le ka ke ko periota le le wa fio Yesu a le ta tu ta ia ina ta u ten fai people ia pera o va foi ngai o fai mo ina ne fa o ta pena ina o ten fai people mo sita a le la ka ko ia le e pi o ten ia fo le sa ngi no fa people te kiu fai fa le nga mi o te le do o winda mai nga pa ia wa o ngo pa nga pa ia fai taka ko pa ia fai taka ko fai me mai fa unga ya tato fai tato ai le sine me o fa ele manga ia le o istra ka si tanga ngo fo istra ko lai la filta la Yesu e o lo seito le to lua ave le si a kudes e le fior le sto lua ave le si a kudes e mo molto lua le il po il mo ave le si a to des ia le manga ia ai va ko la to la ingon menga pe la fa to anga is au isi de ka pe ngon me il taio au isi e mo le po ia te va vai o meni tau na o ta tu ai o feme atua ia nei o ona wa o stanga tele te tonu o te rofo isi ka le sia le o inga nei si tianga ma ia e ta rofo ne ka ngoi ku spai le ta noi le mo te TESALONIANS ta pu fa mai fa longo le leo le pu fa fo sei le ma le leo le angi sidu si tia leo le kalesi o taimi nga le fa ta le ka ko ai e manga ia ka penga ka ko nga lui la lui ole au nga ko ne lui fa mai moi o sa na nga ngi me o mai to ta la Yesu e mo o man la langi mo e mo ro lo nga wato na forte le o meu ave lotu ma o na ngalo ai mi si tianga ko e mai mau do a ko fa no longo le o pole tu foi bem tau mai le wa fa fo yut ai ia tangata fa pera ngo foi ko ngo fa le sa me i loto ta e ata lo ya ni skami hiki pe isi so ai ngo fa pena alu fa fo yut ali wa Yesu tal noi isi tianga ma le nga pa ia yon soi na ko kwa ai ka fa taulun ta o sulu lima suluongo sulfitu o tala uma Yesu e fai akua e o ama e vai pa fefefera so ara fa kwa Yesu e rengi o lolangi o tu ko kere ngofo ni o ko sa ia alu Yesu ia ma liwa tu anto tu a Yesu ko fo e mai o so ia pe wo fa ma ngi el tala le uri e nga wa ko sot ku ava ku wa fio ku Yesu e man tu foi foko ao mai a uso Yesu la fko i lungore te la uri ia James mo o te mo afka mo ile James mo uso i lot ko le faka tu i nga wa ia ko Yesu le wa fio o mai lo o foi fontano mo suruas nga fio foi ile nga pa Yesu i a ko me ia ma fa na o ele kalesi tatu te mini ka ke i fa ma ka ko por ke foi fa ma im te ka no fa ma ya ana ngera ti da e wai au ke encourage for ye
fai ngaruenga, fai pisingis, fai uma me kaunga fai, na ngara fai kan ngor ko spa ia, e le fa pena a ngofo mfakakari si tia, le si metele ya, e ala fai nga e alu e fai meanga, nga ye ku fanga pane, i pale, riro pale mo, ma i reo kutu a inga si tia, nga e mo i pale mo. Ia o mea matango whingel ma role to, te roko e kanu atili to istemi o istemi e to o lumana. Ai whamanuia tele le tua i lo whafonga mai, ia o na o le tātou tein, ia o talangi, o le tau o kengi whaipipu, ma liu ke riso. Ia i sisi al watu le, i si tianga e au ngoa maramerangi, o rauta lia i su ke riso e whai maali in whaoro. A umaroa whaatau o e tusa o le tein whaipipu te tongi le tau, au inga mai leo le nganga pa ia whai ma wha mau, whai longa ia tau. Kuso o e ke whera me ke whera, au le nganga pa ia, o le atanga, kuso o le whai longa, it's a sign po whem e lo le leia, tangata o ta pena mo si tianga o le nganga pa ia. E le mamalu o le tua, e le mu o le tua, e le matanga o fi o le tua. A lera o lui tau ia tu, e whai tele i ta lia hi su ke risa whai maali in whaor. Pe kere i maa fau ni e meo si tiang. O whako e ngau atone o nanga ma nei rotu ma nei me whai. Pea e misi le mene. O re kongo kuspai. A whai fo i e kere whaalonga mo wai. Lea i ana utal noa. O le kongo mo muar TESALONIANS ta au poe. Sulfaro whai tau pusinga. Ia martele o pusinga ia i uma. E wei a fio mai iau. Aso ngā leo whatali e kako.